Isa munene wa gikeno na uria wari ngavana wa Bairi kaunti-ini ya Meru Kiraitu Murungi no riti ya Meru guchumiria na kuonania nkero kiri michemanio ya Rais Ruto ntuku ya ruju kenda aigwa wiru bwa gutegera mantu ja Meru na ritho riethaga. Kiraitu Nkurukini akenerete utongeria bwa ngavana Mutumantu Ithingi akiuga ni ambiritie ngugi bwega ni untu na kuonania kureta amwe atongeria ba Meru. Kiraitu ugite na kwithuja na kuthikira kajuka bare bakwenda aromba giti gia seneta na kagita gakinya akarita murungamo jwawe werune. Tere riunga Meru gitari nene ndi kwa ina thina nontu bagituma kira turena kiona ya Meru kura ina roto political conflicts na munene atenda au wita antu guteta antu batikuiganwa banari bokona tukuyangaba no mweru Meru niragire mundingi yaga na nkanya na ikombro ni mbuga munene alogania no yange mantu ya bui na itukana mushokeria nkalo muno nontu bagwitekeria request ya tongeria betu nontu munie MPs betu wa State House kumrombeje na Kinya Deputy President Kithure Kindiki nituye ari involved gutuma president ya na haraka Meru waga mbara yankanya musie nkwendwa tali tukwenda Ruto aturetera maendeleo ndene Meru baina Kindiki atukoromba ntu betu baumira ruju nainero embe ainero tigania nainero imenti tunde tuchanchamuki aichoka Nairobi amenye nakwendwa na ntu ba Meru nikenda twatuma tongeria betu no na State House kana Nairobi atakumona ntu wa mantu yetu no akabarura mirango nontu neje na chore bejete kumona yokarida na rutero yembe ikukuda kwina wamba bwandithia ikubia ntu na iri unene ya Meru botu ondani gatwekete kumba kwa developers kwina thina nyingi cia taito nao na thina cia nduji na itothwa ni matyo manene yo president au ikoraithiria akinya no rutero yembe na muno atiriganirwo ni thinire turano ya kimera kya kamera antu bembe baina mbeca nyingi muno mbere Meru iji bari batongu sana ede nande mirani agire mbeca kinya oni ndone ya kamera ina mbeca ndetanda tagura munda no nanda mira lakini yakwe ukura ntiwa kalire utembesha nkuona no ko iko understand kiriro kya kino mantone ya dokwemira na itothwani president akombotelia ntu thina yomba kuthira na nyambesha ntu botinda kuromba na kuchwa ambassador na bya kure thina uchomba kuthira mtu akawe na mbesha ciawe